ngasi phongkiba tongan tongan Manipuri sifong amasum thokiba thawdo wathoksingi maruoiba I pausing khonga saraga Manipur top channel gi maikedi myamna thamjagi ahanbada ngasi ayuk pung taruk makhairom tarakpa matamda khurai kendragi MLA L Sushilrogi thongal manakta IED ama leiramna haidi IED adubu thanambada senabane haba miyu ama police ki kangbuna fogatkre hainasu source amana pali tungde export ki kangmuna IED adubu asoi angam yauduna lauthokre sohari pawamanadi police na faraba IED thanami hariba miyi adugi maming ahibam premchan kawi kongpalom dagi ni sohari mahak hauji lamlong bazar da auto workshop tawduna leiba miyi amani hari masin hangli amasum laikai dagi fangwa paw amanadi fare hariba ahibam premchan miga mimanadraba wakhal soiraba miyi ni hari ngasi ayu anganbada khurai lamlong kaithelda leiba bobi pharmacy koba pharmacy dukan amagi mamangda IED adu lairambadagi premchana puduna laklaga MLA L Sushilrogi thongal manakta thamba water supply gi isingi tanki singi marakta thanambani hari tungda police ta paw piraba matungda export kangbu laklaga asoi angam yaudana lokthokibani bom lakhuknaba hotnaringai matamda expert ki kangbuna lambi paringda miyoi sing sathok chasin tawba thingkhit IED adu mobile gi phone da fit tawrambani haidi yamna ngaklibadi ahibam premchana lamlong kaitheldagi makhutna IED paiduna purakhibasu MLA Sushilrogi ngakseliba security kangbuna ukhi haidi hainasu pausna makhatana phungdorakli Makasa tharak poina to papaw kharana Nilakanta da Arjuna Award sinakre New Delhi gi Rashtrapati Bhawan pangtokhiba sayesi gi National Sports Award yenthokpagi thoramda Manipur gi Olympic medalist Nilakanta Sharma da India gi President Ramnath Kovind na Arjuna Award kusinarakre ma khaktanatana handakta pangtokhiba Tokyo Olympics 2020 da bronze medal phonglakhiba India gi hockey team gi sanaroi taraga taruk adu award asi kusinakhi ngasigi thauramadu puna sanaroi kuntraga mangada Arjuna Award pikhi masida sunatana Olympic Games adumaktada javelin throw da sanagi takaman phonglakhiba Neeraj Chopra cricketer Shikhar Dhawal nupi cricketer Mithali Rasana singba saknairaba sanaroi taragani thoida leba asigi khwaidagi wang sanabigi mana Major Dhyan Chand Heratana Award piduna ikai khamnabu otki Panmayabadi Sanglapam Nilakanta Sharma Maki Laikai de Leba YCCI Sigi Lampakta Sanaba Horaktuna Hockey Masana Asida Sanglakibani Club Sigi Matengamasum Laikai Ahal Singna Sanaba Uraga Nilakanta da Hena Tongna Hap Oina Twoktuna Masana Sida Kong Tangjin Nabagi Asoba Maram Ama Oikibani Haina Paushna Makatana Fundorakli Atopa Pawamana Kanaguma Amana Wang Amagi Pakumpi Bangamlabadi Padma Shri Award Adu Handukani Lale su haijagani kangana runout India ning tambagi matang na magna phongdorakiba Wapham gi matang na kangana runout pu phagadabani amasu magi padamai owner adu kakhatkadabani haiba kana appeal tawrakiba marakta actor aduna ngasi phongdokre madudi karigumba kanagumba mana maki wang amagi pakhum piba ngamba tarabadi maki padama shri edu magna handukani amasum lale hainasu haijagani Handak television interview amada actor aduna haiki Prime Minister Narendra Modi na lengaki sakti pairakhiba English singaniga taraga marida Indiana magi ningtamba phangki amasum freedom fighter singna decade kya sangna khongjang sangsilakrabagi matung English singamaga samapan nifugo tareta phangkiba dudi bikha haibadi nizaba natragana mina pibirakpani Hairiba interview adumaktada khudimak yamna mayek sengna pankre English amaga sanipan yangkhai ga taret adu Subhash Chandra Bose Rani Lakshmi Bai amasum Bir Sabakar Zigumba asoba lusingba singi kathokpaga loinana ningtambagi ahanba apunba lanthengni aihangna English amaga sanipan yangkhai ga taret khangi adubu English amaga samapan nifugo tareta kari lanthokkhibagi aiha khangde karigumba kanagumba aibu wakal tahanba ngamlabadi aihangna aigi Padma Shri amukhana pitokigani amasum lale haina su haijagani masida sanbiduna aibu tengbang biu haina photo sharing app Instagram da mahakna ngasi thagat khi haba pawmusu pauksisna makhatana su phongdorakli
अतोप पाव अमना सकनाइरबा फिल्म की एक्टरसिंग यावना महेश्वर की खोंगचत चतकदौरी लागलिबि स्टेट असेंबली मिखल असिदा स्टेट असिगी कन्स्टिट्यूएंसी खुदिमक्ता फ्री एंड फेयर इलेक्शन ओइबिगी मथक्ता यामना शांति लेबा अपुनबगी सक्तम सगतपा ngamba अदुगुंबा मिखल अमा ओहनमिनरसी हाइदुना हयेंग कैसामथोंग कन्स्टिट्यूएंसी सिनबा थुंगना लमदम असिगी मणिपुरी फिल्म की सकनाइरबा एक्टर कयागा लोइनना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अथवाले की स्टेट प्रेसिडेंट ओइरिबा कैसामथोंग मिरेप ओइगदोरिबा महेश्वर थोनाउजमना खोंगचत अमा सतकदौरी ngasi कैसामपात लेबा आरपीआई एल की ऑफिस पांथोकिबा पावगी मिफम अमदा महेश्वर थोनाउजमना हाय हयेंग सतकदोरिबा खोंगचत असि महेश्वर की खोंगचत मियाम की खोंगचत हाइना मिंगथोंदुना लमदम असिदा लेरिबा फिल्म की मसक नायरबा आर्टिस्ट एक्टर कयागा लोइनना सतकदबने हयेंग सतकदौरिबा खोंगचत असि कैसामथोंग एसि खक्तदा सतकदबा ओइरगसु मसिना मणिपुर की लेरिबा कन्स्टिट्यूएंसी पुनमक्ता लेरिबा मियामना पाउजेल पिबा खोंगचत अमा ओइगने हयेंग की नुमित असि लेबा असिगी मसक नायरबा अहानबा प्राइम मिनिस्टर ओइखिबा पंडित जवाहरलाल नेहरू की मपोक नुमित सुने असिगुम नुमित असिदा अफब वखलोन अमगा लोइनना मियामना पाउजेल पुबा खोंगचत असि सतकदबने मसिदा एसी असिदा लेरिबा अंगांगसिंग यावना पुना थोकपिरक्तुना खोंगचत असिबु सपोर्ट तबियु हाइनसु नहा ओइरिबा एक्टर पॉलिटिशियन महेश्वरना फोंदोखी हाइना पाउसिना सुपल्ले मखा चथरकपा पाव मन चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंहना माकी फेसबुक अकाउंट थदोरकपा वरोल खरा दुकी मतिक नुआइतबा मसुम थमोइ सोकपा पाव म ओइहरे चीफ मिनिस्टर एन बीरेन मसामक जेनिम्स की मक्सुरीदा सत्तुना जेनिम्स की डॉक्टर सिंह उनदुना हाइरिबा लेवकथिबा थाउदो अदु एम्बुस अदु ngarang ithokriba थाउदो अदु लेखिद्रबा मथाउना लेरबा जवान सिंह अमसुम कोलोनेल बिप्लब यावना माकी इमुंग मनुंगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंक्वायर तौनबगी दमकता चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंहना जेनिम्स के डॉक्टर सिंगा उनखरे हैबा पावमा पल्ली अमसुम लेबकथिबा एम्बुस अटैक अदुदा लेखिद्रबा इमुंग मनुंग सिंह अमसुम मियोय सिंगदा कंडोलेंस उठखरे स्टेट सिगी वांगबदा थोकपा यामना लेबकथिबा तोपा पावमना माइनर ओइरिबि नुपी अमा यामलबा मियोय समरीगी मथक्ता था तरुक सुपना रेप तौबदगी मा प्रेगनेंट ओइखरे हाइरिबा शॉकिंग इंसिडेंट असि अंबिजोगाई बित्ता थोखिबन हाइरि माइनर ओइरिबा लुहोंगलबा नुपी असि मियोय समरीगी मथक्ता रेप तौखिबने हाइनसु सोर्स अमनसु मखाताना फोंदोरक्ली लुशिलकपोइना तो पाव मना पुलिस की इन्फॉर्मर नि सिंगनबदगी नक्सल सिंगना गोलाघाट की खुंजानी हाटखरे हाइरि मध्य प्रदेश की गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट नक्सल ग्रुप अमा मफम अदुगी खुंजानी कापतुनो हाटखरे नक्सल सिंह अदुना खुंजा सिंह अदु पुलिस की इन्फॉर्मर ओइना थबक तौबनी हाइना सिंगनबदगी कापतुनो हाटखेबनी हाइना गवर्नमेंट की मचिन चटपा अमना ngasi फोंदोखरे लेबकथिबा थौदुओदो हौखिबा इराय अमसुंग ngasi थांगजा निमित की लोनबा हिंगदा बाइहार पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन मनुंग चना लेबा मालिखेदी खुंगंगदा थोखिबनी अहानबा फंगबा पावगी मतुंगिना नक्सल सिंह अदुना संतोष सही निफुग निपान अमसुम जगदीश यादव सही निफुग मंगा कौब खुंजा अनिदु सिंगनबदगी कापतुनो हाटलंबा ओइगनी हाइना बाइहार की सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर आदित्य प्रताप मिश्रना एजेंसी दा फोंदोरखरे थाउदोदुदा नक्सल ग्रुप की कदर कयाना सरुक याखिबगी हाइबा चपसाना खंगमा ngamdri हाइरदुना लेबकथिबा थाउदोदुगी असेंबा वरोल सिंग खंगमा ngambana पुलिस ना थिजिनबगी थबक कन सथारी हाइनसु पुलिस ऑफिसर अदुना फोंदोरखी हाइना पाउसना पलदु मा हुजिकोइनदि पाउस मता असरु सिंजरगे अमसुम पातौसगिबा सोइखिबा लानखिबा यावरसि म्यामना ngakpigani मतम की मरोइबा ई पाउसंग लेपतना अपडेट पिजरके नसु चैनल सिगी मेकेडी की म्यामना थमजरी एंड थैंक यू